Kuyanana na muvea wa dunia wa wima wa NZOKA andu kati wa milioni 1.8 na milioni 2.7 ni mamone nzoka kila mwaka kati wa ngili miongo 81 na ngili ya nathimwe miongo 38 ni makusa kila mwaka kumanwa na kuumwa ni nzoka na angembe wa ngili maana ana ni matia wana uwema etina wa kutula mamutha kumanwa na sumu u wa nzoka. Nye neta wa Dennis Mwendo wa Tova na mbetikilie nguthoche kilunguni kicha nzoka anduni kila tukunikila mwisio wa nzoka ukambani wa Mwingi kaundini ya Kitui. Mwei wa kele kuma skulu sia vingu wa mwaka ni huu Edith Mwende kuma kakululo ukambani wa Mwingi ya udhuloni wa sua hospitali amanyiwa angi mande kusoma na nyinya wake Damaris Kanyiva ndesi ako masivitali munene wa Mwingi ndi enuka kwatiania na mamukonya wake kana aende skulu ona atha ukena ciana ingi cia thika yake. Kwegi muthia amwe mwaka okuthela matuko 31 uo Mwende endithi Mwende wa wabamboso mundani na kuni bo wa umewe nzoka nzoka ina musembi sikirioko na leo kwato iti twatuma Mwingi nibo wandimitiwe naende ona kuitwa akukwake no kwimbu ni wangu kula sa serikali ibikize kutwiba nondu yu mwana to ni muthenu kumuno naye yabingwe skulu we basi vitali ino tinge wange ni ukambani wa Mwingi kuma kakululo tuelekela ndwane ya Kivu ukambani wa Mwingi walatu ukomana na Esther Kathini wa Muliungi ula mwakani wa ngili umwe maana kenda na miongo kenda na muonza ena ukuwa miaka muonza ula womiwe ni nzoka utuku wa komete nethiwe na umwe ni nyamu 97 nina umwe nyamu kindu saa 5 cho tukuna na atwa hospitali General Mwingi ninaendie na athina akoma hospitali na maambia mena ndawa ya nyamu nzoka nende na kwikala hospitali kuma mwei wa nyanya taliki mpaka mwei wa 10 taliki mbao neana umiebu man transfer wethia koko kwa ikuthuku pyo ne wano mpaka nendie kwi operation ya koko na nendie na athine kwa operation ya koko embu na nina kwatiwe ni mathina makoko kuwethia kuthukuma kwako kwina mathina na maisha makwa mambi ya kwithia mema thuku nondu na gumwe ni mwana munini ni na miaka monza na kubiko yuni na mwana wina miaka nyanya itina wa muthenya umwe hospitali ni munene wa Mwingi watenda wa ya sumu wa nzoka koko kwa Kathini kwambie kwa na kikonde cha mbea kumbuka na itina eza utilwa koko kwa aume ndia kwata uiti nondu ketha na kwatie uiti ndwethia na atilo koko na ekali obungwe ndwethia ni fenifu na wethia koko nende kwende na kupuka kwa bika bandu wethia kwa na wethia koko kwina mbea kutonyekanga wesa kwithia koko ku yani ona wethia andu embikaba kube nondu ngosi ne umete pyo nyo ithe wako wakulile we batongi mwa wakwikala buna ndie no tethio ngukwata masi mena ndawa ya nyamu na yuni ona transfer kuma buna atwa wembu kwemo kuitwa tene kwambete mathina nondu ketha na yitwe tene ndwithia na atilo koko na kethi man transfer ndatike ndwithia na atilo koko. Dr. Brian Chalo kuma hospitali ni munene wa Mwingi no kutwelesya methia ona wo ingi makuumwa ni nzoka kuma isione sikivathukanio cia kaunti ino ya Kitui aingi mema kuumwa ni nzoka ilamba hivyo ta makuua kana black and green mamba kiko kila kikilenga ngingoni na kimbuva. Mwingi is actually a state where we tend to have quite a lot of snakes, mostly within Mwingi sub-county. Most common places will be Ngoni, Chuso, Mu, and also Mwingi Hospital by the Rock. The most common snakes that disturb our population would be the black mamba, which is actually the most venomous snakes. Most of these patients never make it to the hospital. Then we have the spitting cobra, which is the most common within Kitui County, and then we have the puffers. Most of the signs and symptoms that are associated with these bites will be swelling from localized region where the snakes actually bit on the patient, formation of blisters and necrosis. Sometimes, because of the black mamba, since it's associated with
since the venom mass is quite strong, toxic, the spitting cobra is usually associated with necrosis, localized necrosis. You find most of the patients, they have tourniqueted the site of bite. So it causes necrosis on the area. This is a cytotoxic kind of snake. Munyanya Dr. John Harama ulonu tuelezea unakutwika sivitali wa Mwingi na wethe ona ndawa ya kuita sumu wa nzoka ende mavinda maingi na ela matethea ona ndawa ino kumanwa na kuumwa ni nzoka kutekiitwe kati wa mawau ala makonetie utalo munene wa ene ntheva Kenya. We get antivenoms, but most of the antivenoms are the polyvalent ones, because most of the times we are not able to get the exact snake that and get the exact antivenom for a specific snake. So we usually get the polyvalent that has an antidote effect for many common snake bites found in Kitui. It works, but sometimes there are stockouts, which happens because snake bites is not considered a very main public health problem in the public health system. So sometimes we have to wait for antivenoms all the way from Nairobi. Some have to be imported, and they are usually stockouts, and we experience such problems on a regular basis. However, we are better off than a few years ago. We're able to obtain most antivenoms for our patients, and most of them do quite well, although some present quite late and we lose them. Thini wa ilungu ya mwei umwe muvitu sivitali usu wa Mwingi makwatete andu atano makuumwa ni nzoka wala Dr. Brian Chalo kutuelezea vathingwa ndivi mundu wiva kukwata ndawa isu ya kuumwa ni nzoka. We've received 5 cases, five snake bite cases this whole month so far, and most of them are females, most probably because they tend to go to the shamba a lot. The medication we give them is snake antivenom. It's a polyvalent. Polyvalent meaning it's an antivenom that is designed for all types of snakes, because we cannot expect a patient to say, oh, I've been bitten by a puffadder. Most of the patients don't really know the kind of snakes they've been bitten by. So we give them the polyvalent antivenom, Lynx and Inosat. But remember, our patients do not buy the medication, the antivenoms. Antivenoms are free of charge. Nake Steven Maivia aendevia na ile kavilane au mwane nzoka endieza kutilwa cha kumanwa na kuitwa kila kitecho na thayo wake waliuka kuma vau. Kwa masitwa nitwa Steven Mugo Maiza numite vandu vetwa kiome ila lambio nokie no mwenzoka ila nduni ngithia na ila no mwe inokie na komanga na kwa kwendea kwalia kila kwendea kwalia nozio na azembwa hospitali wa kiome lakini abigio kiome vage ndawa mambo nenge ndawa kingawi na tungo muzi ne kalangi watitiko kwendea kwalia abini tungo hospitali ingi ya tungo hospitali ingi mendie medako kuikoye medakala kuno matilie imakotila mangite uwa wa kingawi maize no mwe kingawi kana mwe nzoka ndezi hapo lakini twaite nzoka yake bana itwamionete kwa viko andu na tungo ingi wedakale koye ikazoka tiloi ini za maumengi kwitha ngukwata kindu ko kwa left kwene kwa neza kwitha ingi kwina madina mengi muno. Peter Musioka kuma Mwingi ya umelone wa sua ayo mwalimu na hati ya walimu etina wakona vena yanya uitine wa nzoka na wealika kuita nzoka. 1981 naambiye the Kitui District Student Science Congress, na out of bidila na kete nondo science congress isuneka a lot of research. Eventually nesa kumanyakana ibaya nzoka ni acidic na kila kitu nyako neutralize ni kindu basic like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Kwambia 1998 naambia ko treat cases ya mbesi ya nzoka ile na manyika na ibaya nzoka ni acid ndume ya hydrocortisone sodium succinate. Isu ni chemical katika kila chemist shop na ni very cheap na manyaka na ibaya nzoka ila yingibyo katika single bite ni 25 milligrams na wakasubaka maka hydrocortisone sodium succinate kedha kana 100 milligrams ndume atusuba twili nika make 200 milligrams. Now compare the 200 milligrams na dose yemwe ya ibaya nzoka ya 25 milligrams. My dose is too strong for that venom. Na yu ni ukunikele wa Musioka utatumika ni serikali
na nogo kwina sieko mbingi cia andu kuumwa ni nzoka. Serikali itu yenda kwa accept okindu chonthe kia mundu witwa doctor ndizika na science it static twina andu angi mena woni utonya kumana na better research kuituma twana jo. After all mabuku maingi alama utumanda kitali sito alama andiki miaka 1960 miaka 1970 na maizika na twina research ni ende kwekwa na uketha no ma accept kila tu sobiti ndawa yakwa kana technology yakwa izu ndenda ndizoketa ita duniani iyi ningi mateta kwa ninaende the personal hospital ya Mwingi ngakulia MOH kana angwati wewe wakuita nzoka nundu we have people who have been in those hospitals for more than 3 months matangito moko na matatonya kuvutiwa lakini ni ita mundu within the first 1 hour akendo kama siate ba nethia mundu asalocate air life within the first 1 hour either way sawa. Nzoka hii ti uthu kwa kila mundu na kwa Musyoka ni umo wa ukwati wake. Nita cia mbui ile nondo mundu omwe ni nzoka na ikwa andozo no bakame mbui makwenza kabuli na mamina kuthika no bakame mbui kunya na cia nengo mbui susili na ethia maya afoti kundete mbui ba nenga wa ngili 3 kila mbui ngili 3 na nondo mukamba cia wao mwane nzoka akila ciao na ikanda katolela ngena Musyoka yu ethia wana via mwingi kulika munda ni kuvua kana kutusia ngetha kama sito nditambiti ngena Musyoka kuma mwi londi na emosi lakini nati mundane ndete kuvua nguvu ni bona omwana nzoka na omwana na sembise hospitali akanyonga pa metoke lakini wethia vya ino otethio na atoma mwingi ana nende na kuita matutethecetha no matonya kutwiva ni kwithia tuya omwana nzoka tukwenda liula myondani na mpaka tutusi tuyekana na buku ayu ila tuthi myondani twana wia ni kwithia ni kuthungu muno na twele yako tusaliula weku myondani wetha no batonyeka matwive moto tetheze withie mama nyolondo nzoka itu sitonya kwa lango ku nondo asiana situ ila ciulika kumyondani ona itu na okuithe kani asiana tikwithia kuona mathina kuyanana na mwea wa Kenya Wildlife Conservation and Management Act 2019 serikali yalite kuiva nginya shilingi milioni 5 kwa kila mundu wao wa nzoka na shilingi nginya milioni 2 kwa kila mundu wa kwata maumisye mako umwa nzoka ende stakathini ona itina wa kutulwa kwoko kumanwa na kuumwa nzoka akwatio shilingi ngili 15 Syoka ila naendie na atwa mathangu makwa ninebwe ni serikali ngili 15 ambapo sianderia nundu na guye ng'ombe yakwa ni kana nipikie na kumesiane ni nina kuma mondo ma biashara na ng'ombe si yakwa yoka yakwa nundu wa kiangasi ya 09 na yakwa ndio na hotelio katika serikali na be hotelio ni kwata serikali ni kumevinda hiyo onze inithire nina mathina maingi na kwisilia kwingi kwa maisha makwa na nini silete mathina momo kumevinda ila na kwatie mathina asu makoko ndambuka yitu yatwelekelia Kenya Medical Research Institute ila izikanie kwa isitwa thingita Kemri muvea wa serikali ula wika ukunikili na vulatu kamana na Dr. Cecilia Ndinda Wanjala na Dr. Amos Mugo Nzo. Dr. Cecilia Ndinda Wanjala yatualise muvea wa Kemri ni wende kusovya ndawa ya kuita sumu wa nzoka latu manyakana Kenya kwa hiyo masia ndawa ya kuita sumu wa nzoka kuma ndesianza ta Mexico. Aye yutina mboki ya kusovya ndawa sumu ya kuita kuma ni nzoka lakini ni twende kumisevya mundu au mwani nzoka zina sumu ni wake waile kunya kibutandawa yako kitana sumusu lakini juu nundu usiki mkitona upilame tukiendeka wane wa mwani zoko kanengwa da wesu ila tayari ya saubibe wedhani fona kukitana sumu wanzoka na isa ugogo kuma kutumia nyamuta balasi ikatona na kataloka nini na sumu munini aende ya tono na sumu munini yunya da wesu ya kukitia usumu kumabwe na ende ukijiza kumenda kameni kwizila lab tikaunya inda kameti kaunya da wesu ya kukitana sumu lakini juu nzoka ya kuma ipunenga sumu mwingi anditwanga kukitana gombe tuki unenga concentrated sumu mwingi datikemwe anditukutumiwa na andu maiwana mituki yithi anima wa matwana kukwa na yukwetha kwondawa ino ila yumagwa nthi cianza niki ndawa ino itakwatikana ndwani maybe undu kwa supply chain si goko ya nundu to expect ukethia itha maina yo ni ndu kwikatela itha be cold chain nundu masivitali maingi kuya musi with ya bedi na wastima ona kauni metho na some support system lakini kwa ku any failure itha be ndawa kwasi inwendi kutumia the cold chain na ni kwa temperature changes ni affect ya automatically
undu ndawesu yelito thukumanthinia kwa withia mavinda maingi yothe supply chain berangi kulikare vantikangu nimeukosa nevathi vothi kalite muno na mathiatie undu selite piu ndithio na watono saimwe ni uthukuma ndawesu sia kuita sumu wa nzoka senda kuiwa bandu be number love ni kwitha na fridge lakini hospitali mbingi situla siku ya musiku yo kamba ku ata health centers kana dispensaries itona kwitha itena stima na either stima wikosa ingi mutilika ukethe ati continuous uti laisi muno kuya bauno either we na wakika kana ndawesu jikalite yitwe nesa in case stima watilika ni affect ya undu ya ilo kuiwa kimbucha keli ndawesu kunenga mena yojendeka pandu muovu kwitha admitted ukusia iwa ukomete pandu ba kilungu ni kinundu ni already ena sumu mwi atutata kukitana na sumu suna tio inda waje yoka no lazima watu wanda kwitha uya tio sisakana temperature kana mukubeba nyasa kusa ingi mukwitha oyo ndo mwi ya bandu bena support na izuti tikosi kuya musi tokutumi mara maingi wona mwe iwa hospitali la nene kuunu seo mundu au mwana nzoka withia mbeve undu tono semba mituki akabika bandu be hospitali ila nene ila sina facilities. Dr. Mwonzo ukamba nene wewa mavia ndonga na sindu ingi sia kuita sumu wa nzoka ite wona ngalini sio siaiki wa ukunikili ilo wa mavia muno tokamba twasasia wailila wa unithe kuisa sio sumu ndio tumimatesa wa lakini twi science bit ile kuna wa muno nela tu kuisia muno ndinamba kumana kana pe moje kuisia je ya specifically lakini ni si upe department ya herbal medicine na internet na muno ndo meka ama isasia iga pimiti tondo mithi bingi weta tondo kito kamba tunatini tito asasia wa mina kuumwa oza mutiu iko iyo bewiko osebia yiko bibia pe bata yo veje kusasia kiwu mundu bata wa bibia beneti sumu yoka wa ile laba ni kusasia kaniki tekime ona kauni sumu na fluid lengi sibo ko ibo su wo buyazo at some level ni detailsia lakini no nginayu isuti science no to prove it scientifically isuti kendo chambite kwa scientifically ne baki ndina bochona ndina bokesoma ko ngiasia kigo kana kigo yulua miti tibe miti mbingi muno jende na kuiswa na isu ni part ya interest ya ando ameba ya kuisya kana iga miti zibo no kose na tuikala ni tuikasi tukabulania muti usu tulanije kiwango kia nondo na neve no sumu nzoka tukaisya kana no thela na kwima undu maingi tuika aundi ni wala tutate kuisya kana ni muti biba ovuko kindu chambe ni kenda withi kindu kicha limbe ni kiu require andu tevape mundu mesi ukwasya kicha kithukuma akwatanie na ndola meka uyo suwala matete kwika mune kai kithukuma na no ni sibe ya wa ownership ila ita wa partnership na sendo taifu isieta atina lakini wamino kwa tamutaalamu nyumba na mwinake no muke mukanena mukama nundu mukwika lakini ki science usiyo ya twende ya kuisya watu ete akana togobe muti uthukuma bana tukaumanda tukamanda ni muti wiwo la uyu nadhani kuthukuma na matu tabika kwa ni sibe usindu siende lakini maybe sina mbila kuunza pia tuinena na musioka ula uita nzoka kuya mwingi nurutavisie ena ukunikili wake ula utumia atonya ukwatiania nenyu ukunikiline wake science ata mundu witha yesi kanu alama tumia mitisu nituise kana metha na wia mwingi kwa sia kana twathi unena na madaktari no tubena na tuika na maithi matsobenda wana ithe tui unatika kwata kim musio mama nekana lugino ino timu ino tuina yo ithe tiende na umanda wikwa twimanda umututonote besia andwala mekuma mingi soka kuya mesi kumata nambu wiki ya hospitali manene kuhakikisha kana maitona kwasia be ula matona kusubia na kuma ikethe na wia kuyumelia kukabala twe tudo kuma tutebeanisia nzoka sia wetwa kwi alame wa mbivi ange mekoma na ange makatweka ngumbao sia kuwa nzoka mwithukisi yake ni kilungu cha nzoka anduni tuisisya uthu wa andu na nzoka nye nita wa Dennis Mwendo wa Tova nena uthocha tuminukelilia kilungu ki kuma Kemuri Lovi twisemba masako kwa Dr.
Peter Kilonzo sivitali ni wa Universal Family Health Services ula kutwelesia mithemba ya sumu wa nzoka. Kwa mwana nzoka ndweloma na nzoka sida na sumu wa mithemba mingi kwa sumu ola uthukuma o bauma tubera toxins na dona ngozi ya roya mbea walio kitabe kuya nundu ina ndakame nayo ekyo ndonge sumu sudu ndonge kama sela nge sumu uthukuma na wone ndabera anaphylaxis kana react no react ya mwe wonde muda kama mwe wonde kana ka faint ndabera anaphylactic shock edu muitela wayo yokura kani pe ula sumu na wenda ana afsini nozu ngo mudoku na niwo wa ando kutuke nondo wenda pamaso salama ube na maile kizo siamba kunekana to bele na izu sia ka okuma mungatia mwenye ube na hika nozu ngo mudoku na zake to mara sia hospitali kutuke ne kana kyo kitilo na jo sumu longi no loli kambio ne ubede ambio to kuma nesa kana mundu akambe ya kuma anda kama yosi sana dos pe sumu ngio likanda kama ne ubede anda kama tio kama nozu ke zaidi ya ndu na munyu no kuwa adikyo kana kali kuanzia ne osei kana kuma ndakame yake atemaye kama yo mundu au mwana nzoka aile kwekata kila kisio kumana mundu suni waumea na kwa hospitali shendule ngetweka hapo ya musi ati kumonena na waya atalia tekata kindu jambe be ando memasi akunda sumu edande sumu na we takamene wakunda na wale kamundu kana wakuna we muome ni wako uti kata kila kingine kwa ya just ya sumu ndukana yake kunde kwa sehemu ila jembe wapo ye katikenta kama anayo gayo mbele kwa hiyo zobi jamu dale ndio Yesu mundu kambata lakini na au kwa kanoko koye kupiga kwa sumu yana na wona hiyo walo na kukilia ku akakushia ndakame ka company sehemu zudo nani wedaweka ndakame tie maudi kwa kukiletie uyede ndi wilela mutwe akusekia kwa belange maidu manenga ya umaidu kiwu zutide kiwone keseo kama mbio idio idokomana sanga na hata besu mumela maoni tuma mwingi kiuno joke kukulali kwa nakwe lakini zindo hiki turata kwa kanasho kila kinga adomeka ane kotema kwa tutema ngaume twese wete majao twese meki babaye na wate mamwe ki bayambe yako nga weka kiuno joke weka tate sindizia kana ina sio kila kitu kaeleweka ni useme kwa dale kwa dijo mandenzo ke kume kana wa myona ndo kwa ndabyondo je tawana ndezi sumola wena ni mo kila kibono ndo sumu shonde ndo sio ko kawaida hadi ndo kila tunanga naye ko ma shonde na sindule kisi afika takuja nataka meyo kama na sisi ndisi kwa hospitali tudamu hospitali kwa na yu nondo ndiye ne andumeka lanzo kani kana ni nzoka si andune na kiuke mani sia tuende ya kwekala nasio toilete kwekata kwisiana na mbanga sia nzoka nzoka sia mithemba ito nonungia tuswi munoni tuswi unaje kunduta 300-400 meters kwa sakithekani atina tuswi ba ikone nito nonungia na nito kutumisiu kama wili o ila tuilie ndumukono nzoka ya kanumba nundu ne yanungia kaswi kano kubuku kwini tukamba kwina mbengi mekuya mbuku na ndisi kana si wono mbaka nani nsa lakini unatubuku na tunitona kusia nzoka na mwingita onambu yitwe kalana sio onu sio ndukumana kwa kwisubya na mwisho wa nzoka ethani umukuwithia nisi yake wabasanga na balandu mekwe kalakana balandu meukoma nundo na wikoma numbaye na tuswi na tubuku ni muisio nundo nitona kutuma nzoka sio kolikana mazama mawizo lakini kingi kwikala musi kwina ikuzu kana nite ikwete numba ni muisio munene nundu nzoka nitono lesa mitini na hili kanumba wizo kana nitono likanu nanyeki tajile ko kajida ukanga kunu sio kebya nitwenge amisi numba kebya nzoka ukanitono nyona na kindu kingi ni kutembea mawizo utena torch kana kindu cha umulika nusio dha utembea mawizo udi ukwetie torch with ya nutono nyona na ona kwenzo kaingito nokia cheni ko tukatembea mawizo kibindu nitena torch na kindu kingi itono kusia nzoka misi mimbia nzoka ni nungia au nambia inatona kamba ingine mesu nambia nitu isi mina wanimbaka kila mundu weze kanona baka initona kuwa nzoka kwa kila musio with wina mbaka kindu kingi cha bata nundu be nzoka iko dau likanumba ilikileta tulato mnyanda tunini tuiba muone
na nzoka yibito kwa umumoni me yuma mundu na tuimanda nzoka numba uhithi unatuimiene kwa unusiwela tukwa kanumba tukalinda tumyana tutuonde tuikatie tumyana tunini ni tutona witha twimo isyo. Dr. Mugonzo mwambiyoni wa kilunguki ni tuiwie ivindane ya kutusia na kuvuwa ngetha ando mena wia wa kwenda miundani maiki ya nzoka. Kwa ili teumba shindu kethia no tondu umbandu ya mabali ukethia ni wisi itha uko kwatila bandu bane wene ondu baiti mbinda maingi tukila cia twathi mundani tukatitwa thi tukatubia twise kumya twikitie ikauswa lakini twechaja uswa ona timbe ya sisi basi ukauta nzoke sioka na sindu ingi sioka uno ngina twithe twisi ithe twambia kumba sindu bana tuyumba kibungu tumbe kibungu tuswanite undu tutona kukapunya sindu isu na tuyumyo kethia ni wisi nduli cha bandu utesi ulikitia lakini kingi idhani kumbi wina mpaka ukethia ni sisi bala kiwo lakini ona wina kombi na ni wiki ya yesu wiki wina awiya ku access ukethia nduli cha moko maku kando sakini ni wene na mundu wona twane no baba kwenda wina touch ithawe bandu kona weki bitu te kombo kujundi kundu isebwa isaba ukethia masaino muthena yusuite nesa ndene nesa nusio uketha wina kindu cha ulika ukethia wene balo kwata na wene kilago kwika ukethia ni tola sindwi na kindu kila kingi kimina ni kutata utheu wona wino utheu besi ndo sitoka nela ni tu need kwikia ndawa ya mbia itho kwimbia mbingi kwi ndawa ya mbia nito ilite kuisha sindu isu cionthe na kutata kulindaniana pala wona sindu isu sikwesela nikenda tusione tuyovau. Dr. Cecilia Ndinda Wanjala kweli nzoka yauma mundu neti ya yovala yauma utigo mundu nzoka ilikase sumu mwini leo ya nzoka jida ibya tajina kamana baka taka mulungu ubu sumu lika ila nzoka ya da taka nela yu ready kuuma usumu mambata ukalikaba kamulungu nikaukejeyo aya kuuma wili kamwene na ywe juma na jeo yayo na sumuzu nzoka nundu na sewitha we concentrated wekalanga banini wakunwani nzebe ubo wekala hata kiruchumu nitokutumia ndumona hata kalelo lakini tizeo. Kenya iweto wa kwitha thina mithemba mbe wa yana thimwe na miongo ina ya nzoka na nzoka isu mbingi cia isione cia ukamba wa Mwingi, Kibwezi, Makendo, Tharakanithi, Yata, Tetetaveta, Baringo na Marsabit. Ende withitwe wi undu wivinya kukwata ndawa ila mbailu ya kuita nzoka isione isundula utia makili mando muisione wa kwasya mathayo kana mamutha. Nzoka ti kindu kisio nundu ukethia ni kindu kisio ndu ithia na asya kwoko na withia ni kala maisha masio ila mundu wabika sibitali na mundu wake amutwana abikia kutwika ndena ndawa ni walite kosa atua na mituki nundu mundu wake atwikika kana ndene mutha kana ni watwika ndevo withia ne undu ina binya muno nundu ukethia asima ko ni mesi kana ni tonya kwithia na twansi wo kuma buku thiembu kuthio kwata ndawa withia 90 ku nundu kwa ndawa na abika ku ni matetie muno na kukulia na alile kutwa kutene niki kilungu kichombanwa na kuweto kwaku ninye Dennis Mwendwa Watova na vala producer wakwa Anthony Mwendwa.